Katika mchakato wa kukabiliana na tabia mbalimbali korofi, mbaya na zinazotukwamisha kufikia ndoto zetu na kurudisha nyuma maendeleo yetu, wakati mwingine tunashindwa kukabiliana na kuzishinda tabia hizo kwa sababu tumeshindwa kufuata mchakato sahihi kukabiliana na tabia hizo. Kwa hiyo zimeendelea kutuendesha na kuzifanya wakati mwingine kuwa sehemu ya maisha yetu. Zimekuwa zikituchelewesha sana kufika kule ambapo tunapaswa kufika. Sasa leo nitakusaidia kukupa michakato muhimu mitatu ya kufanya ili kukabiliana na kuishinda tabia mbaya ambayo unatamani kuiacha. Jambo la kwanza, utakapoamua kuachana na tabia fulani, lazima ufanye maamuzi. Jambo la kwanza ni maamuzi, na maamuzi hayo lazima yatoke ndani yako wewe mwenyewe kwamba tabia hii siipendi, ina hasara kwangu 1, 2, 3 na nataka kuishinda. Kama hujaamua kutoka moyoni mwako, hata kama ukashurutishwa na mzazi, ndugu, mke, mume ama mtu yoyote muhimu katika maisha yako, utajikuta unajaribu kuacha lakini unarudi pale pale, kwa sababu tamaa ya kuacha haijatoka ndani yako, imetoka ndani ya watu wengine. Kwa hiyo lazima uamue. Lakini jambo la pili, tengeneza tabia mbadala wa ile tabia mbaya ambayo unataka kuiacha, ili ireplace ile tabia mbaya iliyokuwa ndani yako. Kwa mfano, tukichukulia tabia moja ambayo ni tabia mbaya na iko sana katika jamii zetu siku ya leo, tabia ya utegemezi, tabia ya kutegemea watu wengine. Na unakuta mtu huyo ni kijana, mtu mzima, ana nguvu, ni mtu mzima, ana familia, wengine ni vijana wakubwa, wana uwezo wa kufanya kazi, lakini bado wanategemea wazazi, wanategemea ndugu, wanategemea marafiki, kiasi kwamba wameshaifanya kuwa system ya maisha yao, kwamba nikitaka kodi ya nyumba nitampigia baba, nikitaka hiki nitampigia fulani. Kwa hiyo hata namna ya utendaji kazi wamejipimia kulingana na vile vimajukumu vidogo vidogo ambavyo wamejiwekea kwamba hivi ndio nitakavyodili navyo, na wamekubaliana na hali hiyo kama ni sehemu ya maisha yao. Lakini kiukweli ni kwamba ni tabia mbaya na inalemaza kifikra, utendaji na katika maeneo mengine yote. Kwa hiyo amua kutengeneza, kujenga tabia tofauti, kwa maana kwamba kama ulikuwa tegemezi, sasa jenga tabia ya kujitegemea. Yale mahitaji ambayo ulikuwa unategemea kwamba mtu fulani atakutimizia, anza kuyabeba wewe mwenyewe, na ukishaamua hivyo itakupa nguvu na utajikuta unafanya kazi kwa nguvu zaidi, kwa akili zaidi, kulingana na mahitaji yako. Kwa hiyo ukubwa wa mahitaji yako utapimia pia namna gani utakavyowajibika kutimiza mahitaji haya. Kwa hiyo kisha jikuta sasa umeanza kufanya kazi kulingana na mahitaji yako, hapo umepiga hatua katika kuhakikisha kwamba unaishinda hiyo tabia ya kutegemeza. Naweza kukupa mfano fulani. Kwa sisi tuliozaliwa enzi za Mwalimu, tulikuwa tunaishi kiujamaa zaidi. Tulioishi vijijini tunaweza kuelewa kwamba wakati mwingine mna share vitu pamoja na majirani. Kwa mfano, panga, ungo, shoka. Yaani jirani akihitaji shoka anamtuma tu mtoto kaazime kwa jirani fulani. Kwa hiyo nilikuwa naona kipindi kile kwamba baadhi ya majirani walishajenga tabia utegemezi kwenye vitu vile, kwamba ana uwezo wa kununua ungo wake, ana uwezo wa kununua shoka lake, lakini hawezi kununua kwa sababu ameshajenga tabia utegemezi kwamba nikihitaji shoka nalipata kwa mama fulani. Hata kama akipata hela inayotosheleza kununua kile kitu, hawezi kukinunua kwa sababu imeshakuwa tabia, ameshaijenga kuwa ni mfumo wa maisha yake. Kwa akihitaji kile kitu ataomba kwa mama fulani. Lakini mtu huyu siku akiamua kwamba jamani, nahitaji shoka, nahitaji ungo, nitachukua hela nitaenda kununua niwe na vya kwangu mwenyewe. Siku atakayoamua kufanya hivyo, atakuwa ameondokana na tabia ile ya utegemezi, na hata siku ikatokea shoka lake limeharibika, itamuia ngumu sana kwenda kuomba kwa jirani, kwa sababu alishaishinda hiyo tabia ya utegemezi
na anaona kwamba akianza ile tabia tena anarudisha ile tabia ya zamani ambayo alikuwa ameshaishinda. Kwa hiyo shinda tabia zozote mbaya kwa kujenga tabia mbadala wa hiyo tabia ambayo huipendi. Jambo la tatu au mchakato wa tatu sasa, baada ya kufanikiwa kujenga ile tabia, fanya sasa juhudi ya kuhakikisha una sustain katika tabia hiyo, usijirudishe kule nyuma ambako ulisha kushinda na kupita. Kwa hiyo kama ni tabia ya utegemezi umeshaishinda, umeshajenga tabia ya kujitegemea, utaanza kufanya kazi kwa bidii kuhakikisha kwamba unajitosheleza kimahitaji kiasi kwamba huwezi tena kurudi kwa mtu fulani kumuomba tena kwamba naomba kodi, naomba kitu fulani, naomba kitu fulani. Na utajikuta sio tu kwamba unaweza kujitosheleza wewe mwenyewe kimahitaji, lakini utakuwa unajitosheleza kimahitaji, unatosheleza watu wengine na kusaidia watu wengine. Hivyo hivyo unaweka akiba katika maisha yako kwa ajili ya mahitaji yako na mahitaji ya watu wengine pia.